Kublai pi baro ni pedang subai pi pejba baro sekane ka channel ka jongi ki jelau dotir channel te mentang idon hane kali mentang i mudlecha banalari ba hamte ha banalari mentang ki la penmi ya ka wei ka showroom ka batmai na banta ki bandi kali skan han lani ban exchange ban sim bigi kali skan han ane kali thmai te kate ka banalari ka penmi ya ka dak la ka jong ka showroom ma te kerteng jo ka showroom ka de true value dia standard ma true value dia mentangin link page tema dia page bro what to skip page video bukun ba mentang lapoi ha kani ka banalari showroom kani ka showroom ka batmai ka ba ki ai kerteng ka true value te ngilapoi hang de te kani ka jaka ka ba ki dia ki kali skan han lane pila ban exchange ban sim de kali batmai ro na kani ka jaka ka kalabu kerpang kan ini di manager ini di perlok jangahi ba kelas lang manusia de boleh bos boleh de pila long branch manager benda true value manager kan true value manager de di perlok iba ba jangahi manusia pada ngali kelas lang de mentai dari manager ban pe yang ni de lada pi kwa ban exchange kali ni lada pi kwa ban sim kali skan hanru de kontak BI phone BI là ngàn sabu number phone jung i ha tu apa tiasa te kontak BI ba saya phone hi ong be ngakwa sim kali thmai te ngaro menta jing sa akwa kali hi tang padap nar te ngan sa sim hi adian habuat le te kulis pun bas ba ngam tangan ngapor ke jong pi te pet kita gidi kali giba mudde scan han gitu pergi ke karong li ke ba ikan ha kate ketika lokal ru pilawan kelab private no Tiri sumo ke don ya ba kwatit sumo son tiet ade ngi chboy ngi sup do sumo tiri ka van ro ka don sa ka ion ro ka don bi kwa kali yu wanang ne pe leng ba kan video son pe kini kali ma kita tharai de kita tai ki pho hajar ki ba silak mtahi ban ong lailak solak dengan poiser tharai tai ginri don ki jat daru mong ra ba barok khot sayon pe ne ma ngaru ngan sawan tit kali no ndal adap kinar nang nena true value showroom true value jong ka banalari te maloi ruan sawan tit kali no ngan exchange nata one exchange namar maloi don kali ka rem ta te huang ana kwa asab khamra misi shu te bakan nolak kwa lakum na ta to ya batai lam ngan tit ang ka ba tai san phun ru pho ena em sekarang kai pi em nghĩ rằng sẽ thiết mà gần đây thiết mía thưỡi là thiết rồi insa markibun gitu markibun gitu ayah markibun gitu te pi kwa ka baka no ro sa ya ongi mapi te ne de maloi bo ne dos ngi mudi thiết kali unda mudi thiết la ra lupa pelapisa pe pelapisa ka bedak kilak ini di office jong kali
ulay mo mga wakalsyan padi manager jong ka ni ka trubuli panari te kulisibon ba miki lawan ban jadon lang mo ban advertise nang kontak ni ka showroom jongi mo te kaniga diga trubuli bat mai ka bangi tang sudah ban sina te naglan jongi kerpat ya barok kai ki customer ke badi nang kondong ne nasor ki bompat tip ya kani showroom ni sen nomor bolo sika tung imdan showroom ni sudan kadan ka cete ke barim mistake bompat tip ya kani cakadi kali temai barim ji kilaban wan visit sasin mo ti balawan masyarakat kilaban visit sasin. Oke, kamu semua tenat bahan marba mentah ke gila play ya ka showroom ka batmai jahabane haban lari kata ka true value boros katu kamu dan showroom dan abalong sudan Henry nam tak kaliskan han kamu boros katu padan showroom ban display padan Henry mentah ban display radon da pikwa jin tu sijit 1 2 3 kana pikwa tangata amar ngi ni mentah makalong ngimlong kumasyang mentah ngadon well display kali gila balong nadu ki barem hadu bakat ki bas starting nadu san fawaja ter hadu basan lak ki bandulak but different models ki models ki baper kwa kali amar haga ka hamurti company ngidan namun tagi niukan ngidan tag murti product henry ha potru buli ngidan berkiwi ki company lab ki lak kwa handai ni kiwi company Mahindra ngidan bolero itu ngidan lang atru buli nolor kataru itu ibakwa ban sim kali sekarang kemlong syok kompor masya gi haban ti dan lailak saulak de gimna bisa kimyo kali tementang dan kalun loan offer tementang itu gila ban le refinance so interest ka biang ka rate te ke document ro kam her kum kali tmai document gila ban tab hapo silang te bas kawiro ko abon tebi itu customer ba la arpuwe arpu lain dan ka one time offer ban tai itu ki bom code bor ban tab dong payment ba he tingi dan kila ban tab dong payment tang lai pho so pho ja kila yo kali ban tai kali ba arlak steng lai lak kila ban wan hang ni te pada kidon ginu kali ki barem jo kiro kila ban nik se in ai ke kador ka babiang amar hang ni ni sen bangila sim kumut kawi galong ba customer ki ka safety kadar sen bangila sim nadu ginim transfer nadu habro pilang la long full 100 responsibility na manta jongki kimdan kamang kuslai hang ni dan kod slar ki babiang ke insurance barakhaj mlong kombatit clean sabar de kila ban tit na suro ngerti sengki yang pimtip breu kumno kali kumno tengi hang ni ti kali barong ni te barakhaj kila lalong 100% verify kan ngimsim ro iki kali bombiang kor ngimsim te tang ki kali bombiang documents barakhaj di ban biang na do ka tax fitness everything kan kila ban wanang ni yang karpat sesien ba itu customer ki badina sorne nang kendong tadi ki ba wala juan ni bompat juan yo lesi kimtip te kila ban wan visit kan ni po showroom jungi te tang tai kane ri jing pentep ba ki ba kwa ban thiet kali scan han la ne kwa ban exchange kamun arpuwe arpulai kadi ka offer nam ta jong phi te phi kwa ban wan wot te kamun 100,000 la ne san 100,000 pila la ban le down payment re baros katun da phi kwa thiet kali te kamun 100,000 ma ndai 100,000 ya ban le down payment ane silak ro ting kali khamram te rem ta kala la long kan ban le 100,000 tem de tang taru da phi wan ra ban exchange kali de tang wan ra tang jong Maruti Suzuki pila wan ra jong Hyundai Ford Mahindra kan norma kan pila wan ra ni siakin IP da ka bapikwa kai bapikwa te katung la de bia pej te stang menilik phai no hi te mentar ngin ya song kai kali mah ngin ya pej kai ka ler na kam ler de kali ngin ya tes kan gua ngir sana no we dengan lejar belum tak kan kan no kan no sao lak sao bat mai kan no Mai la kuasa lak stem. Dong lai benai nak san lak hiteng mentah kalapai sao lak nang lai tang lai hajar kilometer son pej mo pisia mano be ko akli te son pe ut pe di kan ne 05882766 kemawan sama kan ne ti siap dulu no lasim Phi lệ vẫn đang phi lệ yêu nè phi lệ yêu thì mình ship kali ni mana Kerja kita nak support. ni lah iman perfect tang lai Dalam jalan plus 40 kilometer ya. Hajar plus 40 kilometer. Te finiship nak dengan kali ni. Limut ban
Ayo. Katip Ramadan biang Katip, biang kan. Long katip Ramadan lupa teh. Ya long katip long. Lihat long katip bro. Tahu Iya, yo. Ya ada siap. Plastik. Ini di kali pej bebun mah. Ada pikwa wan tiet. Ida nado nang teh. Syadu syate. Teh syapo Ramadan, sejerong Ramadan. Ini kali betias. Kidor ke babiang, ndai berem. Tambah pej di siar ngut wele yo hang tinggal micu-cu. Dikena pej bi kayak kam A, kayak Hyun Sung hane, kayak kam A. Kayak aktor ai pej, kayak kapakor. What do I di double signal? What do I? Malay. Coba ban mina nanti kali. Subha ban mina tu kali bangan Song lo ngah. Kene kali ngamangan yung mga. Subang le kali le. Jaman awang. Kali tmai. Pi ane kali berang biang bab ya lajar 10,000 kiba danlut angne. Ti kim gane kali ka jong marti kan ni deta. Kali sanlak steng tmai. Dia mentah kita ngetang lajar kilometer tang lai benai. Mentah kila di saulah. Te kamut aish. Takadang tas bah mo kali ta. Sim lang ina. Sim nak kan? Sim nama? Sim nak ha mentah. Sim nak mentah mah? Sim nak mentah he. पैसा नहीं है पैसा नहीं है yo na igen kat kan ka offer tang ba ka offer ka bertias masuk bang mentah lang tang duk mentah spor tu malai kembun besar buat siap besar ni senai lam te ta saya wan thiet nama mentah lah syai belah hisngi lah syai arpulai yo offer tapi kadang ngan son pej nak ta ku boleh sibun kami pantai teh sila pesan ha kakar berang tias sekarang belum lama yo bro yo deh lenyap mah sekarang kakar berang tias bah body ru bedang dekai steering fast and furious ikan lakai kadang-kadang silak prapo silak prapo sawan wan thiết nó uất ta lay nghi te yo offer te belum telam wan uất te ngate ngan ra na kanela da pimiwan simra po jo gini lay singian ra to nga ini ui kanu kan ya ini usan fojar tan fojar tang fojar kate kan ni lah yo pej ring mai ini kali pej san fojar dus fojar King 98 kali jom sim san fojar pada hui ini kan mana lihat pej tang lagu prahajar pej live prahajar pej live prahajar telah awai pej gadar kayak gini petir ikar bun mengikar iya Dai fojar pej đang biang pej Dai fojar tang dai po 90,000 Dai fojar pej marti si Pairu dan biar biang ini Prapsan aja ini Prapsan Prapsan kamar tisipai kadai Prapsan ajar martisipai Kikar badang tias tegi baya kwa kali te sewan uwet mentalai sengili kadan offer la pimiawan ngawan sim dut ngabar kai